Насаат Кейджи тартулайт. Устаз Абдишукураджи Нарматов. Bir peygamberge salavat. Qala Rasul sallallahu aleyhi ve sellem peygamber mınday deyip: İstahyu min Allah azze ve cel haqqal haya. Allah Ta'aladan Allah'a tatıqtu bolğondoy, Allah'a layık bolğondoy uyalgıla. Allah Ta'aladan Allah qalağanday, Allah'ın zatına tatıqtu layık bolğondoy Kudaydan uyalgıla. Elestet bendeden qanday uyalasın? Начальнигиңден, шефиңден, жетекчиңден, өмүр жолдошуңдан, устазыңдан, бирок пайгамбар айтат, Аллах Тааладан Алланын затына татыктуу болгон даражада уялгыла дейт. Кала кулна я Расул, инна настахи валхамдулиллах. Сахабалар пайгамбарга, "О Алла нетси? Кудайыма шүгүр биз Кудайдан уялабыз" деди. Биз да уялабызбы? Кудайыма шүгүр биз Kudaydan uyalabız dedi. Kale leyse zalik. Peygamber yok, sizler uyalganda emez dedi. Bu özünün zamanında sahabalara kayıttı. Sizler tüşükörde uyalı emez. Allah Teala'dan uyalı sizler aytkanda emez. Velakin men istahya min Allah haqqal haya. Kimde kim Allah Teala'dan çınık uyalsa felyahfaz ra'sa ve ma hava. Başın saktasın. Jana başındağı nerselerdi. Bu hadisти çeşimleymin. وَلْيَحْفَظْ بَطْنَ وَمَا وَعَى. Kursağı jana kursağa kire turgan nerselerden uyalıp saktasın. وَلْيَذْكُرْ الْمَوْتَ وَالْبَلَى. Ölümdü, ölümden kiyinkini oylasın. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ. Kim ahiretten ümiti olsa, تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا. Bu dünyanın kozluklarını taşlayıp, فَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ فَقَدْ اِسْتَحْيَا Minallahi azze ve celle haqqal haya. Kim jogorda aytılgandardı atkarsa, al çınığı Kudaydan uyalıptır deydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem emne deydi? Kuday Taala'dan Allah Taala'ga tatıqtуу bolgondoy, ulu zatına layık bolgondoy uyalgıla. Biz uyalabız Kudayıma şükür dedi. Peygamber yok, sizler aytkanda emez. Kuday Taala'dan çınığı uyalı فَلْيَحْفَظْ رَأْسَ وَمَا هَوَى. Başın saktasın dedi. فَلْيَحْفَظْ رَأْسَ وَمَا هَوَى وَمَا تُدْخِلَ هَذَا الرَّأْسِ. Başına kirgen malumatlardan saktan. Je bolbosun başыңda болгон көзүңдү уят сактан. Жаман сайттарга кирбегин. Жаман сүрөттөрдү карабагын. Жаман каналдардын изилдебегин. Бирөөдүн айыбын издебегин. Başыңда тилиң бар. Тилиң менен уялып bir neseni gıybet kılbagın. Allah bergen tiling menen Allah'ın zikri kılgın. Allah Teala razı olgun nerselerde süylөгün. Allah'ın barlığına birliğine işengen iman keltirgen bende jakşı söz süylösün, je ün çıkpasın deydi. Wal uzun, janak başыңдағы kulağыңды jaman nerseni ukpagın. Uyat nersege kulak salbagın. Hurmatlı musulman, uşul Allah Teala bergen közüңdü aram bolgon nerselerge karabagın. Murdun menen jaman nerselerdi jittabagın. Çoçun ayaldardı jittabagın. Tilingdi jaman uyat sözдөр menen, aram sözдөр menen koldanbagın. Adamdardын araсын buza turan gıybat, uşakçılığa işletpegin. Jalgandan güvelik ötpegin. Je şariat tıyuu salgan sözdördü süylebegin. Allah Kur'an'da aytat: "Auzu billahi mineşşeytanirracim. İnnes sem'a والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا." İsra suresi 36. ayet. İnnes sem'a, elbette uğu, vel basar körü, vel fuad jürögün, oy jügürtüğün, kullu ulaike kana anhu mas'ula. Bulardın barına Allah'ın nasına barganda cevap veresin. Kulağыңды emnege işlettin? Közüңdü kaysı yolga işlettin? Tilingdi kaysı yolga işlettin? Oyuңdu, akılыңdı kaysı yolga işlettin? Vel yahfazul batna ve ma wa'a. Çınığı Kudaydan uyalgan adam kursağın saktasın. Kursağın aram kirbesin. Jetim jesirдің akı kirbesin. Hurmatlı musulman bir tuğan. Qoğumдағы en bir jaman nerseden birösü. Peygamberga bir salavat. Keyde жалпы qoğumға mamleketke tiyesheli bolgon elektr energiyasından urdayсын. Gazdan urdayсын.
Жалпы коомдун бюджетинен урдайсың да, бул эч нерсе эмес го дейсиң. Жалпы коомго тиешелүү болгон мүлк жетимдин хакы сыяктуу. Жеке мен өзүмдүн мүлкүмдү, саатымды, машинемди, үйүмдү мен өзүм коргоймун. Бирок коомго тиешелүү болгон мүлк бул жетим баланыкы сыяктуу. Жетимдин акын жегенде Аллах Куранда мындай дейт: «Инналлазина я'кулуна амвалал ятама зулман, иннама я'кулуна фи бутунихим нара ва саяслауна сa'ира». Жетимдердин акын зулум менен, туура эмес жолдор менен, туура эмес документтер менен жеген курсагына дозоктун отун жептир, алардын бара турган жери дозок дейт. Эми мен иштегениме жараша тыйым бербей жатат го дейсиң. Сен разы болуп договорго кол коюп кирдиңби? Ошол айлыкка, маянага разы болдуң. Андан артыгын урдаганың сага дал эмес ал. Жалпы коомго тиешелүү болгон эмне болбосун, урлук бул жетимдин акы сыяктуу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: «Ла ядхулул джанната лахмун набата мин сухтин аннару аула бих». Бейишке кирбейт кайсы бир дене арам оокат менен өссө, арам оокат менен азыктанса, арам оокат менен азыктанган дене дозокко татыктуу дейт. Арам деген кезде чочконун эти же арак жана аны эже сиңдилерди деп ойлобо. Жетимдин акы, кошунанын акы, таразын алдагандык, булар бардыгы арам. Махма тала лейла будда мин тулу'л фажр. Түн канча узун болбосун, таңдын атуусу чындык. Махма тала умр, өмүрүң канча узун болбосун, ла будда мин нузулил кабр, мүрзөгө барып мүрзөдө жатарың бул чындык.